Kata service rule ke bam dan AA nang betagi nang tre. Ni sekemat ban replace nganum ailat kan ya, nganum syak ban ya jadi. Minum ailat kan. Berapa susi baru belum difam ke bam habatan ya ka power dong Sherman hangi Clemenson akan ni ka service rule. Hin pediang ko yang ni service rule. Am kata kan ai kan klik ke isi. It's not my headache, it's not your headache. Let the isi. Bahkan beri kata headache. Point of order ha by day bat kenika. Consideration jong ini ki amendment to be moved lightly, Mr. Chairman sir. Nah syukwa ngonra ka point of order ka ba rapu praa saw ha ka by day bat kini ki amendments to be moved dan lightly. Mana ba pipet ya kini ka amendments Mr. Chairman sir kapat judon ha kanu ke jingja kani ka house bayi ni ki bill hak delete dot baro Mr. Chairman sir. Ti nakaliang ka jonga nangwanra ya kani ka point of order ya kani ka house ba pinle kumno Mr. Chairman sir namar ngin discuss si ka bill you haba hak ban delete dot hapa ki amendment baro. Ti nakaliang ka jonga nangwanra kani ka point of order prapu pra a number saw sir ba bu hak ka jing peniat ka start ka jong pi Mr. Chairman ngin yele kumno haba hakini ki amendment la pha ban delete dot yaki bills baro hai. Syukran Badan Buram. Halo kata ka point of order belora di PM. Kadika discretion jong Sherman. Hakaban pediang ya ke amendment. Haba ila pediang. Kamu kadiban habala wanra ru hakap list of business. Kadiban ya. Kata ka pha delete baro khait ne ka pha delete tangkawe ne kata ka syong haka discussion. Ke habala dep ke discussion ka syong nakaliang ka jong pi ke isi. Ki pediang ne em yang kata ka jing ajing mut jong tau mo ba. Tapi pediang tak kaya hati, tapi pediang ru ka syong haka buat jong pi bat. Haka jing pediang jong Sherman. Nrai ban ong ban khanglan. Bang u mover, u ba move ya ka amendment. U pha delete nasdang hakut ne pha delete sistem ne pawa kata namari Sherman ila de pediang dengan harai Sherman inhab ban maintain ya kata. Inya keren yak haba nakaliang jong ki ba move ya ka amendment la pha ban delete dot inya keren ya ka konsada ne inya keren la ka tanggap cover. Kata ka dei ka ba ngakwa ban ai si Chairman be inrai. Ka jingmut jong ka amendment haba ong pha delete kamut nginya tai. Ngala ong ben ne ka syong happy ban pediang nem pediang. Kadan ru ka rules and procedure jong ka house ka bangiya ka puting. Dala da pim pediang ha ka puting kala manu bajok teh spek anta. Delo kata kanong Mr. Chairman sir ngakwa ban pinpoint specifically ha ka rule 88A4 the chairman may disallow an amendment which is in his opinion frivolous and meaningless. Hanga ngasu kalong meaningless kani ka amendment but to delete but barokah ini discuss ke apakah amendment ngidi man ra close by close ke ini discuss. Yes, I agree. Delete ini discuss hukum no. I agree that section berpikir menta kadai ban in apply Sherman hapor bapediang ya amendment dongi. Chairman ha kajing start. Amila de bapediang ke, ada circulate ke ni. Ada circulate ke. Beli BT man pediang ya kata. Ka rules 88A 4 ka Cranshai itu amendment bill the chairman may disallow the amendment which is in his opinion frivolous or meaningless. The kadisha nget kani ka bill nga Piclamention ni ini pisupa delete pipa delete totally te kamut kamdan ni issue te nakaliang jonga runga lab bakani ka amendment kalong flaws nian lab kalong frivolous and meaningless I like this one. Ngini discuss ya kai kan namar ba phila pa delete exactly ni lada jen ba phi add something ha kani kamot ngila ban discuss mentang ini discuss ya kai haba phila pa delete yes ngapriang handrai haba erase ka point of order kalong valid ka point of order lada pimsya yang abangan move ya kini ka amendment kamot ka peni ba pia lebor am kamdai ba lebor as per rule kamdai ba lebor By clauses am ngin habang ila dili ko ngin discuss ide. Bali nga schedule series 1 do section 14 mo dah subhakram ni ya kani kita ang mga te hindi ko ang mo Bentang ini kan ke?
Ailah ini kan discuss. Delete Dah. schedule. Dah, Hari lihat, itu principal lihat. amendment, principal enactment. Ini Delete yang schedule, kami Pak. ada di, ailah kami ada di kan. Apa kami itu? Namar kata ke rule sang tu kelak keren syai. Kami ada sebar dulu. Hang tu pada kelak keren syai may disallowed amendment which is in his opinion frivolous or meaningless. Exactly. Exactly itu kan lada kalong kumtangan sim ya kasen yang ka house. Lada kasen yang ka house lada kasen yang ka house. Kepriang ingin yamu. Aga jisya nak kalian macam mana ngamun bandung musuh. Sampai ya kapor, maksud tu. Ngamun bandung musuh. Lagi mailah teman keren tu. Kayak gini. Balik ngam ailan ngai kalan ngalai kopor kopian. Ada ay karuling kan di bangin syatu bandung tinggi amen. Ngaruh berploy kan. Ailat. So ngan ailat ya pi pen snow ngan ailat ya pi. Ngan ailat ya pi pen snow. Em ngan Kayak gaji snow je pi. Ailat ya kat kum ko order paper. Nak kalian ke jemaah masuk tu kayak ke bangan deban le. Kanu bangan numbu, kanu bangan banmu. Ailat dia kata. So ngan ya kat kum ke agenda. Dan kerpan nang ni sekhmat ba kanu ki amendment lada kidon kinu amendment ba nganum priang syu ya kini ki total delete kan. Nomor kalong meaningless and frivolous. That is your power. Hadian kejing ai Ngalap ba kani ka agenda ka seven ro kelapa delete lot. Dan kalian juga ngam syu ba ni discuss ya kani. Nomor kalong bi ya. Kadi ke badan kam ha banyo. Yes, ngasuto ka badan kam. Yes, ngasuto ka badan kam. Ini kamu bila kentai ya ka right kajungi kung kinong hikmat. Bila kentai. Em ngaklam kentai. Ngaklam kentai. Keren mangin penpau halo gani. Nomor ba kat ketika rules kalong bi ya ka chair jonga bangan sya ya kini ki. Bila dia pediang bila dia senang ni yo. Yes, kiwe ngapediang ngailan. Keren 8 minit. Ngailan ya kiwe yes hadian ngayu iya kani kalong kaju. Hikmat ke badan ni ka jingkit clear. Tidak dia ka number. Belai tindir. Ini syong ni tu prabaji bangin keren nak benta ka jing bahaju ka council. Ngasuto ya kata. Banya kim dia kata kapor. Ngasuto ya kata. Ngasuto ya kata. No kan tha ring keren dia ka jing shisha. Dan kedau dia ka jing shisha ka bedai bagani ka service rule. Em nomor hang ni ba pila ba delete. What is to be discussed? Di discuss ke la delete. Dengan discuss nak tanggapan. Mentah la ka kot sada kadun ta kot sada sudah hang tang ini discuss ke ibre. Wah, apa orang delete kamu ngapen ikan mangai kan ya. Balik ngapa delete. Tu pila de ben mention something hang ni. Mangandung delete. Pila de ben mention something hang ni delete lale pila ben ai sakano sakwe pat ki wording ki ban substitute hadin jong ka deleted. Kalau pin ai ka ni ka order paper sila di ban kentai ani sila di ban reject dia amenan jong ah. Te nomor Numan perlu orang ni ban kere ban keren ni amenan. dah kaba buram ya pi dah kaba buram ya pi Bila dia ai ka ni ka order paper. yes ngasuto ala da bai Jangan keren tangi ka tuga pakuan la biar. ngamla Ai la dia ngaban keren tangi. kalong bi ja ka chair bangan sya ya kanu ka belong frivolous simple as that frivolous hang tu law frivolous and meaningless Em kata ti ka ruling do fish Yes. apa pin ai ka ni kan. hang ni rung ala ban ay kata bali Balik Balik melar. Bila pas ka order paper kam juga. la ya kata boleh la hang nu tho bong bong la Melak nama bila dia admit dia ke. yes la admit kanu ba admit rung ala ban kentai am under which rule bangamla under which rule bangamla bangan Muat session tu kan ada di apply dia tu rule member. ngamong bayu lada jen ba free phrase ya kan ni lada jen ba free phrase ya kan ada kamwe ngan ai galat handai hang ni la delete la penpau ba pila delete Muat jo ni apa. lada pila delete ngaru nganam sya hi bangan sya ba pin discuss ya kai ke balong frivolous and meaningless kalong disgrace ya ka chair kalong disgrace ya ka chair sofa member masuto ya ta kalong disgrace ya ka chair Kalau bagani kan service rule. you have to pila de mention something bre Habang ala om delete telah. the delete mean nothing If you not accept soba nang ni sekhmat lada pibu ka kentin delete you should have something lada pi delete dang only one clause na accept and read the whole clause nomor kumbang apek mata hang ni dah ka buram ni pi la ngapek hang ni ka sa stang ka index and definition so what else will be pinra amendment ni Tang mentang nganum thok syu ta ka delete nganum keren syu. kan mau nang ni sekhmat ban rephrase nganum ailat kan ni nganum sya ban ya kan
Subha. Lada fisusi subha ro Balong difam kabam habatan ya ka power jong Sherman hangi reclamation akan ni ka service rule. Hin pediang ko ni ka service rule. Am katakan ai kan klik ga isi. It's not my headache, it's not your headache. Let the isi. Bahkan beri kata ka headache. Property jong ka house ni. Yes, ngasuh tu te. Jong ka house gini maniola kan keren. Lada kawan dah kelenti ke jong piru hakar pum ko biang ala mapriang. Yes, nakmat ngapriang. Andai mentan ngandala recheck biang itu, ngandala recheck biang ibar. Kani the whole thing lah delete. Mr. Chairman, they halor kata ngawan ra yang point of order 88. Kani ka pedi ka penting. Boleh penting. Ngawan ra close by close. Kita keluar dan discuss sa. Kita keluar dan discuss sa. Subha. Ra yang sedai menma biong delete everything lalu. Kani ka sama. Subha. Kani ka repen. Biong delete everything. Ni penia ya ka house ro as per ka edi rule. Mr. Chairman, Andre Piklam Asya. Ama mengano ta. Tala da pisau utangan sim ya ka sense yang ka house. Kitu kiba menjur ban move ya ka ni ka amendment subhayang. Kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. Ini menjur baru. Okey, kiba menjur ban subhayang kiba menjur ban move. Sige pemunjur kabok kadang majority. Man ayla ship dah kasar sa house. Ya ka amendment. Kublai Shibun. Dua rai kan ni. Ngayai as per rules. No rule. Bila dia pedang. Jom ayla kan ni kalau bafi divide atau bafi penduk ya ka hak ka jonga bangan keran ni hapo house ya ka jing sisa. Nilai ngasal. Kamdai bang penduk kadai ka jing bakla jongpi ban wanra. Ladang bakla pedi. Subha. Bila pediang. Boleh. Alapian andang ai hang ni bapila delete all deleted. There is nothing to be discussed. Subha. Labiang. Kublai Shibun. Umno fikiran ka usah. Ngakot UCM subha ban UCM move consideration of the rules clause by clause. Kata service rule ke bam dan nang betagi nang trade. Subha move clause by clause. Mr. Chairman, sir, I beg to move that clause 2 of the rule do not stand part of the Khasi Hills Autonomous District Council. Service Rule 2026. Move Subha.